Tastele tense get divine guidance la paper la kasu shu ani taring reading thi October chinda chua gi na lara ani lotak thama shi dira tel cha ki pak tanda di lota shi di la dura anti shi gi che du reading yi la shera ani di nge de la lota ngi ba ina ani part 1 da part 2 upload che sa ye dawa khang sang gi detailed reading ra reading keshin ke pa kerang ki current energy upcoming energy health relationship career Ani main theme of the month. Ani di chene kirang ke blessings. Di sang ma detailed reading chene upload che sa ye tanda di part 3 rira dinala ani tel cha ki pak ani kirang lo da di shini kanu che imba na ngendung di kirang ke re kirang ke detailed reading ye di indu lele chene ra. Siglan share kajilan detailed reading into this ngendung ring bu chak sigri la share ra ni lele chene. La share okay ani lotak korim shin ani tangboti lotak te ni ma ko era te lotak ani kiran so time stamp ding description na shagi so yi lotak check out che lan share ran so part 3 di tis chik chu chasra ani reading tis chu cha so on the reason dikari la ngara tis che khasang ne health issue chinju chi chung sra di reading energy this ngarang khadu ne this energy high you do reading che try che gura gang tuk tuk ni pe message tin zo ne pe sangma positive yakpoli thog ya gira yakpoli thog ya la keper tura tin du ni kang tuk tuk energy high you do reading che yu din du khasang atis chikta health issue kang la le du ni ti energy low cha do tin du ni nga reading che me on din du ti chi chu cha so la shera dai ne ke me wa che dan du da osmobol ha ti da da shine ko juk cha story da ti di ke mari sam ki da ti di ni kenan so reading di monthly reading ra monthly reading yi la shayi and monthly reading kare chin da chua October ra tan da tawa di ni detailed reading yi la shayi touch the late lo da so kenan gi lo da te ba na ngin dung de kenan gi che da tawa di nang la ra October gi monthly reading re di into tawa di na la kenan la kare chungutu on the call la detailed color reading yi la share kenan gi health career relationship and kenan gi man theme and blessings and guidance bi kare do the summer reading yi la share okay ani tang kenan gi current energy ni ma ko tsugira okay this is your current energy and upcoming energy ani kenan gi chidu health tawadila kenan gi health kande di dura ani kenan gi chidu relationship ani kenan gi chidu career ani kenan la man theme tawadina la man thing and kare chungu dura man theme kare dura kenan gi chidu diren kenan gi chidu blessings okay blessings ni let's so la thingy kenan gi chidu blessings chi and let's see the guidance la guidance bottom of the deck kare okay these chicken reach bottom of the deck the can I get you guidance animal spirit ki guidance kare ke liye dura can I get you animal spirit give me some guidance some beautiful guidance okay dealing with this okay ani da tambo kiran men tanda tis chikari du thimdulana tis chik career ka tis disturbed this mind disturbed to and it which tungudra ani kiran current energy check chawra ti kiran bottom of the deck li da on the shuida ani the full okay career ka la career so sorry kiran so chidura current energy kari tingi dulanara pe freedom mind ra carefree entity tingi dura pe carefree lulu shida kalaure live la pe serious malinge gang tup ki sepa gang tup lulu thinge cute thinge rada joga dekha jayega land yo o thende dura energy gang dek pe carefree ra carefree current energy yakbu de kiran zo enti gang la pe situation in the positive to shida negative and ge thungu midura positive too and kiran ge ne carefree desha ani chik journey to chikari ne chik go to go to some te wa thende thung dura yang chik
relationship sawa inde kochuya yangna career kangla chik sawa inde kochuya yangna ta leka sawa inde business sawa inde career ne chik sawa chik kochuya ta journey ra chik che shao kochuk shao chik ta entity to mind entity to kin te sarira current energy on the dating to kirangi chidura mind tira this chik carefree to che ani kare chene tik to re la jo da kochuk shao o tende to chitung to current energy okay. Okay, upcoming energy karitulana lots of thoughts. Rape mangbo thoughts, samlo pe mangbo idea, mangbo samlo pe mangbo Korea ra samlo da meta Korea. Mix it is negativity shuk chimpo samlo Korea tende tungi dora kirangi chedu upcoming energy la. Samlo da meta shuk chimpo lesar ra. On the energy tungi do tadi into so yang. Kalore tanda this carefree to dida. The dangbo this chick mind tadik kodura kajinana upcoming energy this chick lots of thoughts are coming your way ra. This can be negative thoughts as well, so you have to be very alert, careful, okay. Kajinana right now your energy looks like carefree, you are like be kalore carefree take your tongudra ni di upcoming energy la lots of negative thoughts ni time the lazy do di into ta this chikra kalore a careful this chik the mind kala mix se samlo thoughts kala this chik alert de go and tongudra alert de go this chik alertness kala sha o nge lebana negative thoughts mangboli du ta la to dara ani on the to sha go tongudra negative thoughts ne mangboli du ani that is sub che was made of tangboni kora this chick so mind so ya lepa ka ya ra on the to teach alert there this mental kala this chick alert de go era ta duga negative to shuk chembo ligyo ana sub che go era samlo ta mi the thoughts ta mi the ligyo ana sub che go era on the dating it okay ani kerangi health tawadinala okay health kala keran so la ra health kan la kiran zo da menchurin bo to che go to da de this na sa to da kan ye to tigyo ina kiran zo la menchurin bo sawa and che ko ka prae to da ra da de chik che na kiran ki pe po pingi to da pe ya po cha to ting sa men de chik do sha menchurin bo de chik do sha la to da de ya ha go de chance to ra kiran this na sa this kan ye tigyo ina de chance to ra di yan kiran ki da du diet sawa and ko la ha go so gi da support treating ya po so chi do da mental health ya po so chi do da de ko la sawa and ha go ya ki ra sawa and ko kap sawa and ligi dura kiran chola health ki chola ra kiran ge health ya po so chi dura physical fitness mental well-being ra de ya po so chi do emotional well-being de zo ya po so chi do yan kiran la ko kap sawa idea sawa and ra to da ra mi gi tende china ya porta la to da kiran chola o tende chi le chance to okay health kan la kiran chola sawa chi ligi do kiran so da ba do chi yun ring bu ni na sa kan ye do shuk chimbo chi tigyo ai ne kiran gi kalawre ta dela tende chena ya po re la ni so la lam ka ya po chi ra do to da ka chi chi che tang bong ne le ba la ra da health ya po so chi to da chi che go ni che go sum che go da so gi planning to shuk chimbo dik thoughts to shuk chimbo le de wa to health ya po so chi do nga tende chi idea to mang bo le cho nga health ya po cha chi do health ka la sam lo tangi health ya po cha chi do nga health ya po cha chi di chi la ni idea o tende to chi keran so le ba na da currently to de yusarira di apply chena yakpudu kenangi idea khari chi health kana li digyo dige apply che pe yakpudu lan share health kana and it to risk kiran zo chitawa dilara chikchena khaji chi chi do idea dilli ya chayo gi re gochu ya chayo gi re khachela na tawa di running ra di ildi okay ani kirang gi relationship kan la kirang la thoughts pe mangboli idea pe mangboli ya te ra tungi do kirang so gira mangche samlo shuk chimbo tangi sare di lota thina la samlo shuk chimbo tangi mangbo sar ka jena de samlo shuk chimbo energy chuli du ani health kan la ni kirang so yakpo sego chik cheo ni cheo sum cheo pe samlo mangbo korea cho relationship la da gara ya relationship bi chedo tende cheo the relationship ki yakpo chai chedo tende cheo chik cheo ni cheo pe mind la planning shuk chimbo dige cho on thought pe mangboli samlo pe mambo khor pe planning mambo tikra o tende do chitingi dora ani keran zogita currently keran zogita tende samlo mambo tangi ona tawati la practical kan la to ra practical ta tanda ba do samlo indi mangpo tangyo re ni practical sheda chedu gi mewa ina ni tawadi la kiran zo practical relationship la kiran gi samlo khare gare khorgi do te sama apply chedu ya ta samlo duga din ke khorgi mara ya ga khorgi ra ya ga dige practical kiran gi apply chedu ya o de do chitingi dura tawadi na la ani kiran zo yana relationship na la single imba ina ya so tende mi practical chingi dura o de thuga gi be chance ra so la yang relationship seek chigyo ina tende mi ya tuk sigire kiran gi chedura tende energy
kina cholo chu yung si re la shera kina zo relationship na already yung da tende imba ina ni ane teke changmala and it is being practical ra tanda ba to samlo ta me da core idea ta me da le ni sheda practical chi me wa ina ani yang khaji chi gi yang relationship na la commitment to ti gi me wa tende yin sigira te gi imba ine that is tawa dina la this chi practical chi commitment here ra tende yin sigire eso so pama pinche nyen nyen do ki chi do yang samlo tende tang chi che wo ni che wo ta chi wo idea to ma bu kele konzo la ya ko chi chunga chi konzo you well being gi che do ra I'm going to do this doing that do you planning mang po so you're making lots of plans towards your family but you are not being practical till now then this is the month you are going to be very practical you are going to take action ra oh that tungitu ani relationship kang like nangi peta action liya tungido okay tanda ba to lingi me wana tawadi ni makira ge planning kare chewa ra chinji ni ma taking action oh that tungido relationship ani career your career okay victory kirangi career kang la ta khari tu chi choose che yo ne semde mi du pe poto ya ra le ka khari chi yo ne student hi ne re kiran so ta khala ore business chi ne re kiran so working hi ba ne re working me ba ne tawa di la kirangi chi walk to chi go so ya tende tungi dora tawa di la sawa chi go so ya sawa chi choice che kirangi career gi chi do sawa chi choice che tende tungi dora choice di la successful cha ya tungi dora kiranzo 남긴 내가 지딩이 되죠 이네 심리고로 고민도 다와질라 커리어다 kiranzo 야 항상 약부더라 kiran pe victory feel 치에라 okay ani kiranzo pe victory feel 치야 name fame money awards and raya ani digala kiranzo gi da sacha khangbak mota ta luxury items and nya luxury life kia pe full of confident kala leka chia kari thak chine pe thak ya pochi to kya an kirang intuition power pe ya par ya la oh the gut feeling is very strong chaya ra oh the day to stingi tu ani career hang sang ya yakpudo okay health kala idea yakpuchi li du ni yakputu chidan dawadi man team ra kirang chidu okay the sun card wow beautiful energy ra 항상 에너지 약보도 기란속이 childhood trauma to the simla ching nyar te ching mati tende ching dik ma songa samne simla nyar te to dang bachpan ta la ranga so simna la chun chung du gi simla nasa sim de gyo to da yana nye char tende ching dik ma song samne simla nasa sim de to da mi de ko gor dang wa to da ya mi dang wa to da chikta simna la nasa sim de chi yora de ge sang ma ta wa dina la le dang to ya ani semba pe kyu chae chirda ne 기란속이 current energy pe ning chi modu carefree to ra ning chi modu te ine da ti chi careful che the mixing thoughts and gangla le pe samlo this sab tang gajina thought ki negative thought chik le sawa ina le bana andini ma continue muthuni joda negative ra pe ta khala ore muthuni negative samlo duga andi muthuni to yan samlo di this na direction di positive chola tang to wa na yang muthuni ya ga de thong te cho o ten ra ti di ta kirangi tawa di na la kirangi pe positivity gang shuk chimbu twe tingi dura name fame money success ta kirang courage attract chi kirangi courage manifest chi sangma kinala ra ya gi tawa di na la tingi do okay kirangi kare to la kale ke yu kare to la kirangi shuk chimbu kirangi energy lugyo ra de sangma kirangi dup to gya 아니 걔랑이 심나라 지단 시대 토비아 오든 데 뚱기더라 오케이 심라 시대 리도 니니와디 카리돌라나 page of cups okay then 걔랑 저기 다가랑 레샤양 carefree 아마 다와디 main theme 걔랑 저기 치도 carefree 레다 carefree 벨룰레 큐 simba child like energy rape 보고 칭중기 simba 칸디어라 직도가 도 중소라니 직심 테마이 바제 sorry ta khari do chik chewa ne kang tu lu tang to ya o ne ge energy yora ta yami tang yang lamsang ki moshar yang lamsang se mo se child like energy ra pe ning chemo pe bu chin jung gi sem do ya na sem jin ki ende gi ra che dang to ra da pe sem na to and shi da ma de pe happy kang de do the de do thong gi ra energy pe positive too okay emotional in a balanced to situation in a yakpudu dawati pe hangsang yakpudu ani kerang jogi kari thola de pe balancing child like energy ra pe positive pe kyu nawa keep ku yang attitude sha yakpudu hangsang yara dawati okay any career khangla yang kerang jo khali dula na dawati la main de kerang jo option pe mangbo ta khandi tam go ko ma chuye de option mangbo li si dura
be option mangbo yana di kenan zo samlo na la ingir nga tia chego be mangbo chiara chik ta yana di relationship na la ingir yang khaji chiki ta relationship na la ta yang kalore dewa ni sumshi and mangbo tu dewa cha ta sudam going ko ma chu yetinde yama yang career kang la ra le ka tende Atia cho and amatu this confusion kang la tawa dila this confusion le sarera legi ta khajilan confusion khajili kina la pe kokap mangbo de mi mangbo de thuya to da na lega yu kokap mangbo de ra to da kang tar mangbo chik le na ani kira dina ni chik tamatu di kang la option sang ma chik chik yapu yu na ani tamma shin ni this confusion chagira o tendera tungi dora mangche chik chido relationship la tungi dora ta ine khaji chik chido yang career ya isi re ta relationship la pe ta mangta ta khadi tam go ko ma chu ye de ani kirangi ta counter career khangla di imba inani kiran so pe thamatela thakchu pe yakpo sim thuge yakpo dam thuge pe yakpo to thuge tungi to career ina simti komi do okay kiran so gi relationship khangla tanda dikar di imba inani kiran so gi tanda ra nekap chik thak chugi mindu yora thak chugi mindu idea mangbole ani option mangbole de thak sheta chugi mindu on de do chitungi dora okay lots of confusion lots of options lots of opportunities are coming your way right and now you're confused I want the day to think that and chita ni kina confused ni hangsang ya pe serious tin de ge re mi du ka jela kina so energy pe carefree re dra tin di ta kang tup tup ge pe kyu di ra sem de ke ko mare tin zo da I want the day to think it okay ani kina so ge big blessings kareli dulan okay relationship la rang le du kina so relationship la da chik mati wa da chik ma chung wa da chik kina ge tik ma song sa me to da kina ge chik ta disappoint feel che yora the relationship chola kina ge dewa yesa chola kina ge da on the disappointment the feel this ta chigi yunar da currently kina ge chigi yuna ani 제거 inde ge dong min do gar chila kina ge da relationship changma positive yakbu yora yakpudu ani diga la kiran la blessings karili idula na koni relationship sawara ta dide kiran sola ta dila main team la relationship ge option mangbali da din du kiran la option yakpo relationship la kiran single do yi chik ta andi do chik ra yana single yana lonely feel chi yu sigri yana kiran la domo yakpo chi goyu dopo yakpo chi koyu ende yin sigri yana kiran relationship ta ra life partner ende chi yu sigri kari ne kiran la ra ta dina la kiran la ende relationship ge dili gi da ra blessings ligi da ra kiran la goe di takta mi de thuge ra kiran la yana life partner si yu na life partner de thugya ra yana kiran gi topo thungmo de lonely feel che ngala topo yakpo chi ko dungal tomo yakpo chi ko dungal this understanding che thunge mi chi ko du ende samgi wa ina tende kiran la thugya ra on de hopes la thukira ni wa oni yakpo duk samya on tende gi blessings li du kiran gi chola ra su blessings tende yungidu ani kashi yang career chola this chick struggle chi yu career chola kan yeti yu wa ine kiran zola new opportunities coming your way in your career as well or this can be in your relationship ra new relationship is going to start in this month as well if you are looking for if you are seeking ra on the day by na ni kana la relationship kiran so la chirta ne financial kan la pe ya pochae tingi dura ta wa di financial ge blessings re da kiran so kali to kya to wa kya gi wa ina de la tebu pe ap mix ge financial gain pe chuk che boche to ge ra che she chuske financial gain chuk chimbo che to ge o tingi dura 아니 계란 속에다 미신발라이네 록바치야 financial 강라 인시레 가시 knowledge 강라 인시레 다 소소 이직 소소라 가리요 밀라 록바신발라 록바치야 이 가리요라 니바 오디 토라 바 밀라 록바치야라 신발라 록바치 두게 아니 가슴 신발라 가즈 펜도도 신발라 가즈 록바치 두 와이네 다감스키 소소 이네 셈바키 와요라 아 신든 중나 아 라이쇼 신든 중나 랑든 슈글라 툼라이데 온딘 도라다 신발라 록바치 두랑든 칸데스 투기어라 베키 우차기어라 소소라 디고라 소소 셈라 시데 데와 게와 사기어라 오 텐디로와 아니 디인두다 신발을 록바야 붙이 두에 둥기두다 라 be positive blessings 라 mixing financial gain 아니 financially help 치 텐디 둥기두 양게랑 have financial 강에도 튀기와 이네 다와딜라 기랑라 수 financial pay gain 슈치 붙이 두에 텐데 인시라 가지지 치도 오케이 혼데기 blessings 리두 기란조 초라 아니 신바디 인 기란조라 animal spirit ki guidance करके frog spirit 라 Okay, check the frog spirit resha ani check the karido wasp spirit resha. Okay, the animal spirit ki sorry guidance karike lead na clear out the clutter. Okay, the lead the frog spirit
clear out the clutter la di shuk chimbu li dura di kirangi mental gi chidu la gi ore sam gi dura nge sembala ka jela kiran zola mental la this chik thought shuk chimbu li aten du dara mental thought samlo shuk chimbu korea confusion this chaya mental samlo da me da core relationship gang line samlo da me da core the attacking not taking action just thinking about it ra thinking overthinking doing overthinking ra samlo overthink chia on de do tu dura then do health kan la lewa ne samlo ta ti chik samlo ti mangbo tang kyo to shi tu dra di clear out the clutter la du cheta ne na clutter di declutter che la gyor de ne kran la ne symbol the message kinzo la re sam gidra overthinking che da samlo ta mi da shuk chibo kore mix gi negativity kan la shuk chibo to gyo wa ina ne lepa ti chik kan tup ki ra positive sha to yet si ge ki shi du ne symbol la kan gi che do guidance on di resha kan tup ki positive chola samlo ta ya positive che do khare da ta konsa chogi sumchu de nyara dende gi pe positive suri yang na khari yore shimba she sop ende nya yang na music pe ani meditation chia ani deep breathing chia the positive chola mind kang tuk gi tang thu ye chi do khari yor da shimba ra kang tuk gi surroundings positive su ekran gira nang ine kang tuk sangma nyar ya ani khari yor shimba that's so hago da so mind positive so echi ta khari khari chena yabo khaji nang pe changma sena or mind ti changma do cha do le da ho te ra khang tar da mind ti changma so ki shi du ra nge se bala kirang gi guidance re da da di guidance okay kang to mind changma sha positive sha ya on ne ki shi du ra ani shimbadi sometimes life stinks okay life na la madi go ande yungiri la shira life stinks la dura mati wandi yungiri la cha life la o te yungiri ke mare la cha kirange chirdan kirange energy pinging ji modu the sun cut lesa sun cut lesa de kiranzo la this life la chin ju mati wa de ke ma de me osu tu okay ti the very positive card re di la dawa dila kiranzo la sun cut le yudu kiranzo ke dawa dila chin ju ye yun la this mind ma de ke to the chik yi ma de ke to chik relationship na this ma de ke to khari chungwa ma de overcome chi okay sun cut lesa na kirange tiksa resam na thi yor yo atero reading nala ani kana ge ti ndi okay be positive to cut diksha kiran zola ra this chin madi go yungi res ine kiran ge che the sun cut le sare okay ta kiran la tawa di pe positive chola do tu ya ki on de dungi dura andi ndi kiran la ta message ta chirtan kiran ge career chol tan the le ti ching yok sing do chi dungi dura da bottom ta de gon dungi relationship like kiran ti chi kala ore taking action not satisfied disappointment no de this dungi dura andi ndi ta kiran kang tup gi tawa dila positive cha tu ya o the de do chi dungi dura ani so la go message take pinging chi much ni ra yo pire wa yo ani nge kiran la kari shing dos la energy flow is very important and energy flow energy connection energy exchange ra di tero na la pe important re nge energy di put chiore di reading chiore kirangi chidu kirangi chu ya energy positive tangore kandes like comment share subscribe jemena subscribe ra on de je so yikari je de tab dia dura o tege chier ra so action liya re ani ngazo reading din kena la resonate shuk che tu re kirange blessings and positive guidance so pe positive li kena la shuk che le tu re la she okay ani ngyurt che yong Testele chalo ta so kirangi lo ta chayan bana nyendung de kirangi chedu tawa di October gi tawa dinala na kare chungi do ondi kola detail reading kirangi health career relationship ani kirangi main theme and blessings and guidance te sama yola share ani the detailed kangla reading into this yuring book this mangbo korsi re di kirangi le chini nyendung de sela share yi and I kirangi current energy lingira current energy currently kirangi energy kande do shtu di kolai okay ni ti tagana lidura and upcoming energy kirangi chidu tagana le so ani ti chini okay and di chini kirangi chidu health ha ani relationship ani career. Okay, what is this? Oh, the card color lead right, Miss Lingentori. Okay, and can I the main theme of the month? Tawadina like an alagar chungudu undira. Tawadi can I man theme caridura tawadi. Okay, and the blessings. Blessings ni chira. Okay, that's it. Bottom of the deck. Okay, can I bottom of the deck this till either? Mission buggy.
teamwork chegoya to mission ba kare la do this nin goya do tende do chiting dura namgyun tis chik ngarang ki kare de ba yoge ondi chigi yi samnye tende yi ba yina ani kerang gira tis chik this month tis chik shimba ge suggestion kare ti do shimba ge idea kare ti do tende ngi ba ina so la kevin chimbu chi yung chance to ngi do okay communicate chegoya keja chegoya ge chimbu to ngi dura mi shimba nyam to do chegoya o tende do chiting do okay bottom of the deck we did that anti dikang chidu animal guidance animal spirit ki guidance kare ke li do lana okay lengi to mi de chati okay yeah okay let's see your current energy first ra kan current energy kan de do chi holding chini de do ta ora current energy okay current energy la rachirda ne keran zoge danda this idea sawa chira mix ye career da so life yarge tange to dal so mitse yarge tange so ye career financial so ye leka business kare ki thola ne keran zo ko kap sawa idea sawa yana ko kap sawa yana opportunity sawa yana business opportunity partner chiya tende ta khare ne da sawa chigra sawa chikirange na ta current energy re da keran la yana kerange bra creativity pe tende cheo pe idea sawa shuk chimbuli tu ya cheo keran la tende ingirra lopchong chini bai ne re ra ta lopchong chi ta tende chango di chango ta idea sawa mang bali ya cheo di chang ne tende cheo di endi du ya da career ne tende kang tra keran zo opportunity sawa ra career ga shuk chimbu tu ngyor ta da dira career ga keran zo opportunity sawa ra wa to dang ra tende chi cheo sam ni ra kokap sawa chi ko de do tingi dra di yaputu de chene yaputu samen dira kokap sawa chi tingi dra and the upcoming energy la kiran so pe confidence li do okay very confident ra upcoming energy kiran so chi do pe di do kare confident do taking action do ra ni kiran so kare ni nga chigi kale khagi chik yora da I'll stand up for myself ra nga ngarang gi tunda la nga 가르쳐 오토니 치기 레토 당라 미치 열게 당에 치동아 가르쳐 오토니 치기 taking action okay 계란sol로 치다네 career idea 서 뭔데 다 계란소 다와딜라 action 레야 되네 chance 쭉 침부 땡기더라 아니 over confident 차에 chance 땡기더라 가지 지치도요 confident 양 소소 this over confident 차이죠 근데 덴데기 에너지 소소 초라라 수용기도 오케이 this energy this confident I can do like 단다 봐도 니 깔리 갸잉이 kare cheo tu ne chi dandu nga chigi ilai cha so onde de pe sem shuk laura sem shuk pe shuk chimbo kigyo ani popa tombo kigyo ra onde de tungi du dende energy tawadi na lakina la su yungi do okay ta danda di thodi yigir khachilan tada tawadi running ra di okay kirangi che health kana kiran tada recently this chikanye do kare thi yu kirangi nasa do da dende kare do chi chung yo ine ani kirang khalaure then di ne dile due toge gi kerang la kalaure minjurin ba lamdok konjogi tok tendira da kerang la minjurin ba yapo do chi onde gi kokap do chi ra kokap sangbo chi tawa dina la chungi do kerang la okay kerang na cha kanye do ti subula na sa do da simla na sa do da na sa khari gi ne na sa insira ta tende the mental emotional ta yana physical khari ne insira tende gi na sa chi yo ai na you are going to find the solution to get out from that problem ra on the negotiating that issue ya potong do okay kiran so kichi do if you are going through some health issue ra on the negotiating do ani kiran so la tara kalaure nasa dile do toge gi lamdun chini lamga ya pochi ra gidura yang kiran so nasa idike nangi de zo chido da lamga ra gido ta yang kiran ke nagi me pe healthy wealthy ya po yo inara ani kiran gi chido kharidulana tayang healthy yaga khande sudo odi ko la lamga yak pochi raijo tende chena the health pe yak pochi do la jo mental well being emotional well being physical ra khari thola kiran gi importance ti yone odi chola kiran gi yak po su to gi kiran la lamga sawa chikni gi du okay dawadi nala dia da kiran zo la khaji da thodi yigre khaji yang chunggu ingir ra khaji dawadi running ra di okay sawa chikra ta di kirang la konchogi lamga tengyo thori da konchogi rang la kirang lamga tengyo thos kirang gi namge sula isi chi sula de bachi o di sozo yita yora ta isi chi sa o de gi kirang la lamga tengyo ridura lamga ta health ikanye dilema tyin thugya wealth
the mental kashi emotionally problem yor kashi mental problem kashi physical health kana problem yor ata dendi yungi dizo ta gesi dendi ge mewa ine kirangi tandu healthy yapu shower da mashi barda health yapu khatsu sha tone da gamsi kepsang ra di ndu ani yapu sha to ya la ani lamga sawaji o da di tanga mise khang ye gi daily routine nala lugne activity di chego ani nge mental well being la yapu do physical well being la yapu do la cha ta yora da kashi gungno ke ba dizo na ta mental mangche da peace kang to peace su to ya si kya pra spiritual path kang to ya kang to peaceful sha to ya dendi ingire yang younger generation dizo iba ina ni yang physical health the man tangbo physical health la importantly the importance tira o dendi ingira da kang tar ta tendi kaps chik ko kap sawa chik so la lam ga sawa chingye yak pu sha to ya gira o dendi tingi do health kala ni relationship relationship la rat relationship chedane be yakpu durat and ge mix and ge thongi mindu emotionally satisfied do ine not taking actions Tisra confusion and eating to relationship chirtana the pay positive to yakpu do simply go into the can get the relationship the can get done right now can get sunyam to do spend time spend chi the wounded the man chira relationship la de can get the do mangshu tango chi da kyoga kimi in sire topotomo in sire pama pinchi in sire so ida colleague to in sire roommate in sire that then so do mangshu su tangyo then ngam dora ani kalore Tending to impa the can chidane na relationship the satisfied do positivity do yakpudura semti komindura. In a karangi relationship the this chick stuck to this chickar de go to tanda but mix a gay the love life to impa and again neighbor like your tended to this stuck do tongudura relationship. The dine back bit to mindura ni backward believe me do young front the do la yake dora tende market or relationship de this confusion kala dura dan the thak to chuma to confusion on tende do chiting dura chita ne kerangi general relationship be positive do kerangi love life chola tagi o na this stuck to tongi dura stuck ke decision do malengyo this stuck to era standing still to era da on tende do chik lang the do ke mixe on tende do chiting do okay ta go chung so ke relationship la o den de chi do ta she da pe sangma min du yora and de do chi du chi ta na general relationship den zo ta kirang gira from pi jing ngi do do po mo ta su in ba ne general relationship kirang ge pe positive to ke on de do chi ting du ani relationship la ti mashli min du da da shimba ne yang relationship ko la te sangma ting de ta ora okay kirang ge career nang la ina ni kirang ge ta tili du kare positivity kerang kira balancing ani kerang ki kala career ta ya pu hang sang ya pu da da ba do kale kare ge ne diga chibu kerang ki thong du debu du ra an tan du kerang ki kale ge du ani kerang ki ya pu su du career kerang ki handle be hang sang ya handle ya pu chi du okay career kang balancing ra ta career kang khala khare leka chibu du yora sangma be handle ya pu chi leka business lob chu ina lob chung kandi changu do kandi la importance ka kam ste go do so be handle ya pu chi jo wo ten do career is very good okay be hang sang ya pu to balance in career whatever you have worked for you are going to see the result in the positive ra ten be ya pu hang sang ya career be positive okay any communication mix e ke ja share ten de ga la kram be hang sang ya pu cha ra ta ke ja she go business deal che go chi shimbala she go chi ra pe hang sang ya pu she do ya de communicate pe pu chi do ya de blessings yang li do okay kenan gi chi do career kang la da ani 티제는 기랑 기치도 메인 팀 티치가 career kang ti chik da ke ja do ta mi da ma thyu wa de yung si do ra ke ja ma thyu wa de ra kala ore ke ja yang opinion mang bo ra ta mi da mi shi ba opinion shi ba ore this business to da student him ba ne yang so opinion do te la di suggestion do te la di ta mi da mang bo ma thyu wa de yung si re ta opinion ta mi da yo ra de ti chi clash opinion clash cha do da de this chance to ra di indi ni kana la de Kerala communication keje pe apushi to ge kerala nobody le to da de clash to le wa ne kerala handle pe apuchi to ra ka jile kerala keja hang sang apushi to ge ra
communicate pya poche tu gyore mi lara kalore communication kala hang sai manipulative la in a good way ra ta manipulate chiwala na duga to si da ta ine ende mai bache ya mi la chik she ni pachola yaga chik she ni mi ne nye chi so so lo de ra pe she ke o shi tu ya o de tende do tingi do okay men tim de dire ani life balance ra career and relationship life balance to ya ra okay balance 약보 소유도 알레 the relationship is stuck to 동거다 단다 키랑기 온데라 balance 약볼리 두게 ting이더라 balance 약볼리 두게 오케이 키랑기 career 강라 pe handle 약보 치두 아니 relationship that is stuck 차기 와이나 relationship la this 키랑기 time 뉴뉴 차기 와이나 아니 키랑기 this 뉴뉴 to relationship chola do 가지나 career 키랑기 pe 약보 도다 pe 약보 차다 디 인디 relationship la this 뉴뉴 당겨나 다 키랑기 balance ra balance in a relationship and career ra 키랑기 relationship la this 당야 career 강라 this 당야 오데 balance dura ani yana kirangi career lega ni che and yorada side hustle and che yang main income chi che side income thende swe yorada so so yo thende do lega to chi gyo ine kirangi ra balance pe yak pu swe to ga tawa dinangi main theme mo dire shikil main theme kirangi balance re shik balance ka wala career chola okay ani kirangi trip and chunju linya thende ke shi dura trip and chunju ta trip chunju and le kam thwe thende tungi dura kirangi tawa dinala okay on thende li do tawa di main theme 아니 나 Knight of Pentacles okay 아니 kirangi the passion chigdura kirana pe passion kirangi pe chig yora ditanga pe ta sosogi passion da di tholadanga khareta chig michiganga di lega di chego kinenga chigi ledo da chig sosogi pe gasa chig pe yakpo thongsa chig yora da sosogi passion only kirangi passion do that and kirangi dil attacking not taking action ra kirangi passion the same langa tende chik tanga chengin thye do do nga tende chik che de ba yu la che so so passion yu nga ti ta nga pe go yu la che ra tende the same la sim tende kirangi not taking action kira action lingi mindu kirangi leka chigi me ba ina ine sim la tende chik nga tende chik che go sa me yu ra da so so passion chik sim de o tende chik yo ina kirangi tawa dil tis chik step chung chik ra slowly like taking action towards that passion okay on the do shitting do ani kirangi chedu blessings karidula nara blessings karidula na kiran not taking action dilara universe ki push there shira kiran chela jo da gochuk la jo khazu ba and a structure tigi la jo da gochuk la jo o the universe ki kiran la sudden shock push tigi in a good way okay kiran la push tigi do kiran la ta je jo ma je rang je soi sha jo di lega di gochuk ya ma je rang che soi o the tingi dura ani di khari la na blessings le da konjo gi ta kiran gi gochuk yo mara da passion the same la sim te de gyo ra ani konjo gi ta gochuk la jo o the la gochuk la ni ma zo rang zo soi sha de tingi dura blessings le da di blessings okay ani kiran la nupa shuk chimbu le ya strength le dura pe nupa shuk chimbu le ya kala ore patience sögum pe shuk chimbu le ya an kiran gi nanglo gi ta impatience chi yo ra da sögum seba gom ma to ya lung chup chup chi ya nga gel 직 공토 나길 아니 되게 상황 편하게 좀 도게기 blessings 리드다 기나라 아니 기나 치르다는 배 아니 치르다는 기나 natural pay positivity 라니 pay positivity pure positivity pure 어디 느낌이더라 아니 딱이란 게 나로기 네게티비티 지겨라 상마 견한 게 님토야 아니 견한라 patience 수금 심라 시디 라 되게 상마 견한라 다와 디기 blessings 레다 오케이 blessings 아마 blessings majorly the mature tinso 망치지기 치도 견한솔라 배슉 침보용 그러다 딩이가 유니버스 기케나 다다버치 고조고조 삼 마좀 대교된 소리 push라 유니버스 기 독자 유니버스 라네 레크랑 기 컨트롤 수이 쓰기 어디기라 독자 계란나 push 고스 마조랑 조스야 어디데 push 리기도라디 blessings 레다야 젠다 오피아고 차샤라야 치라 온데 뜨기도라 계란 기 치도 셴바 blessings 카릴리도라나 아니 계란라 strength라 니가 blessings 니가 mature 리드더라 mature 항상야 니가 mature blessings 리두 페아포두 계란솔 오케이 아니 디체네 animal guidance 카릴리도 lizard spirit 리드라 koi fish spirit 라치드데 okay the spirit ki guidance karikili do the dia koi fish lady sawari shinging chiala there is always enough Sarah lizard spirit dream the world into being so okay
Tang di dep na ti si lo ka jila na koi fish spirit la di antling ten dang bo do lis ra di du nye guidance ti sang ma chi ne po chi ne la tu e chi du sa chi lo chi ora di na la yu de ge koi fish spirit ning chi la koi fish spirit there's always enough sara the Quran guidance meant there is always enough la dura Oracle message Karidu, the koi fish who grows big within a small pond, okay, reminds us that within each of us is the potential for prosperity. Okay, the law of abundance ensures that prosperity is our natural state. So, regardless of temporary outer conditions, you can call in prosperity and magnetically attract the opportunities and abundance you need, sir. The message of koi fish spirit is to begin to generate wealth within, okay, with deliberate intention. No matter how small your pond may seem, and appreciate abundance wherever you see it. Le dahagus. Take it a gari confirmation killi dulana kena la rap. Take a confirmation killi da kerangi passion do chik chego lani chik sim de ni kerangi da take potential di 가감 수요나 하마고 해줘. 당에 디 passion 요교디 직 제고 쌈네 계란 idea current energy 직 리디도 계란 야나 디 business opportunity job opportunity 야나 계란 기 creativity 강 idea 사와 징가 딘디 직 고속이 딘디 직 지기라 current energy 직 심데다 다이네 계란 기디 고속 미바 이나 아니 딘소 이치도 guidance 카르리두 the fishly that the gotsuk laisha potential yori kerangi da chinjuchi tongdo potential megyo to da shibuchi kari yungiri samya de yora shibuchi yungu mare samya tochi yora on the tende mares tende yungi mare kuni masam gotsuk laisha on the rishta keranzolara gotsuk das chima tebu yakpo tongiri laisha tebu yakpo tongiri gotsuk laidirish an keranzola dawadi la chirdan energy dili da gotsuk ya insar keranzo da idea chik sim tegi chira an keranzo kashi chiki tare passion di yu ni sim tera soso chik soso ikasa atende chik chigi samya di machini sim te chira da de sama leka de gotsuk laisha on dirish guidance okay ning chia la koi fish spirit code fish di chivdane pon chunyu chikla shawaine koran pe chimbucha tugyo sara ondida kerangi tata saja koryu kade chinjun chi du ta dende da potential yo mare yakpo ende cha to mare samgyo ane kerangi idea de ya chinjun chi ri shi ya pota khare cha re du dende samgyo na don't underestimate la cha o dirish underestimate machi la cha on the do okay guidance saying in lizard spirit ra dream the world into being lizard spirit when was the last time you basked in the sun and allowed yourself to daydream, so to imagine what might be and who you might become? So lizard okay dream ra ngazo 미귤 당보 카레 제가 좋아하는 당보 미귤 디심고에 계신분 미귤 침부샤고에 계신분을 라이쳐 어디 계시다 미귤 침부샤 카레 제가 좋아하는 미귤 단다당아 춘춘춘이 고속이 되네 제만 인가이 디 춘춘되기 딱감 침부스에 라이쳐 미귤 오는데 미귤 침부심 오케이 다 디케란서 가 텐데 항상 the connection keranzo current energy tende chik sim de da chik sawa chikra chik chego idea do creativity do chik creative field kala chik chedo da chik sawa chik go so keranzo idea sim de da the idea dila guidance re da de kat ni ta paten sa ni ka ta rang idea di kala guidance tende de connection your line 항상 ya mare da di kat ne tende kerangi current energy sim so di kerala guidance te di rang la guidance test di 항상 ya la de taga rang kena ki current energy sim de ta ondi la guidance re okay ta rasa da so la message ta ra ko e de ta ra yu pe wa yu ni kala ore okay reading the risha energy connection is very important energy flow is very important energy exchange is very important in this stereo world ra ni energy put your read na la ra ani positive energy ra ani din du kena ki chu yang ala positive energy tango ke chimbore khande like share subscribe chemena subscribe ani comment ra khari kirangi ta tap dia do odi kan la so khari chiala tis tap de utung dra on de chene su yang energy okay energy lu ko ke chimbore di into any paso energy exchange chagire energy flow chagire ni kirang la ngi message guidance
the blessings kariyo ane kenan la shukchie top to ya ra kenan la sanga le to clarity shukchie ra to ya ane kenan la kalore so resonate shukchie che to ya ra nge reading sama kenan la pe resonate shukchimbo che to ya o ne de tungyore the energy exchange very important okay ani dirang shungi to sra diring ani that's it nyurde cheyong test le kilo ta so kirang lo da ki ma ding dong de kirang ki chido dawa di ra october ki dawa de kan kan tu do ko reading ila shera october ki dawa chin chu ra and da kirang ki current energy check chi kilo ta so ani kirang ki chido upcoming energy okay ani kirang ki chido health wealth relationship career ra okay kirang ki chido health 다와디라 기란게 health 컨디도 치티드라 아니 디치네 기란게 relationship 다와디나라 기란게 제와디게 컨디도 치티드라 오디 아니 기란게 치도 칼라오레 career 기란게 다와디나라 career 컨디도 치티도 오디라 아니 기란게 치도 main theme of the month 라 다와디라 가네가리 충구도 아니 기란게 치도 blessings two big blessings okay 다와디라 blessings man 이 카레가리 do only and bottom of the deck okay losing someone and you're so sad depressed angry on the little 치팅이더라 okay 계란기라 단다 bottom of the deck 되게 카레팅기도 쓰나 당보디 animal guidance 랭 샤오라 okay animal guidance 되게 이제 아니 current energy kenan okay ace of pentacles kenan la khari dulan danda de financial gangla ra yapu swegi kokap sawa and kenan la ideas sawa and kokap sawa and ramindo some chidura yana kenan la that chigyura job opportunity to right odang yana kenan la business opportunity business ideas and right odang ra yana kenan ge relationship na la yang kaji chi de relationship na la ra offer sawa and right odang de hisigira ta gangtar kenan la sawa chigra go to what a mix the financial ganglari the business career ani lopto ina lopchong chisa lopta sawa and lop ta khalor university sawa and ta yakpo and you sa and your other means so the ne can offer right in the siri okay okay and DJ can upcoming energy karle satisfaction in a relationship ra can upcoming energy di ra can live cure the karidula na relationship chola can pe to bat simia to pa khanga pe ki u chunga relationship chola tanga diksha samya ra pe yak podu chok thamje ni can la pe yak podu phama pinche ne pe yak podu nyen dog ne pe yak podu drop tomo ne pe yak podu kyoga ta so isa sang na la kyoga ki me to win by ne pe yak podu stara can pe positivity shuk shimbo satisfaction in can get da ba do chikta the relationship na madi what feel chechi khare yo ane sangma kerangi mitsine dugudura ani kerangi mitsina la positivity relationship chola pe positive ra yakpo kyang chungen kerangi ne pe deba simya deba thaya satisfaction happiness ra in a relationship okay wo den de chitingi the relationship de kerangi ta khare do kale kangla thodi yo ine kerangi sangma pe yakpo chagya ra kangtar kerangi de bottom of the deck dili da kenan la the upcoming energy pinging che mohang sangai do da the bottom of the deck khali do lan kenan the relationship la this satisfaction make your doshting do this kill make your relationship da kill make your reason so mandawa yong sigira kari ne insigiri so ha gur khachi ne kill me do kandi relationship de la khachi ne kill me do la so relationship mangbora tewa kandi la khachi ne kill me do la o de to chira kari energy current energy la the bottom of the day going to and the upcoming energy can la satisfaction relationship la positivity shuk chimbul e kiran gidan da pado kare dig mi da sabat sama dig to ya do da ra ani sama positive cha ya to da ani yana positive kiran gidan da pado de ba ma do ge pen na for example shanara so da misena la the relationship de ya po so e chi do da pugu chi ko do live la ra yana chau chamo yana so pugu mo and go do something years kiran da o de samye phama de imba ine da so pugu chungi me ana satisfaction yo mara ani mo de hopes lata jung trade with hadi ni mani kirana good news right one di chini mani kira best satisfaction da khagra da so de ba de to o de ba relationship ki chola kira gi de ba khare yo ne sama dup thugya on de tingi dura de ba khare chokla da kira gi de ba da nge pugudi da example shartan so ita khare chi de mi do something ra da on de sama dik to dup to ani pe positive chola relationship chola pe kira gi positive ngene ta thugya ma pe apudu grateful feel chera pe grateful ra pe yagala thank god la cha tuje chi konchogi pe relationship ya ponang cha tuje chi la to yora da so pe ta grateful feel chi ta ondira ra gratitude to chi
어디 tungitura okay ni kirangi health kala karili gitu health kala new opportunity kirangi this health kala kangi to tigyo ai ne re tada bado da health pe thola tang sai ta yapo ke kuch mindu ta nya health sama thola do so de chirda na kirangi health yapudu da yapudura inde shinan so inde mi de health la issue chunji ligyo ai na health kala issue chunji ligyo ai na ni kirangi da nya health yapu mindu sam nen do chigin dawa dile kirangi health kala ra kokap sawachi kirangi healthy yapu sweet way kichido kokap sawachi da kirangi de healthy mental health emotional health physical health kari ne insi da kashi mental insi ra kirayana kirangi emotional health ingirayana physical ra emotionally fluctuate chado da mental la thoughts ra negative thoughts chukchimbule to da ra physical health kan la ya na sa chinjule to da ta kan tra kirangi health kan la satisfaction me ba ina tawadila kiran la kokap sawa kone health kan la ra health yapu swegi kokap sawachi kiran la le yung du lan share ani woni kokap the seems like kirangi health kandi chola yakpo sugo samgyo aine pe yakpo su tu ge tungi dura nasa do yo aine minjuri ba pe yakpo ra ya tendi tungi do okay kokap su li de kiran sala sura di indu simto wache udula ne share ani relationship ra okay relationship la this confusion tungi dura kirangi confusion betray do dani mood swings ra this chikrad na betrayed to feel chech me relationship la ye yon ki meeting zo this chingala kokor tang ki tu ngala this kokor tang sha to ta tendi insigra betrayed to feel chia to dang ani yana pe emotional chech me pe simba kyu nang kanang pe shukchimbo ka pe shukchimbo simba kyu to da ani emotional da up and down dra fluctuate cha tendi insigra relationship kana kyu na this chik down to feel chi mendo sam chik du tawa dinang la tanda kisi tanda kirang ki tendi feel chi gyo ay nan tawa dila kirang kali kari li la nara sem la shidi la di li do okay relationship la tangbo yakpo chal tangbo so semba pe kyu shidi li to ra odi shidi li to do kirang ki chirdan intuition power pe shuk chimbo tengi du ra di kirang ki tangbo ngani intuition ki kora ha go to era o yakpudu dugotu digi mindu kecha dende shegudu dende shegu tsama intuition power yokora hago so intuition level pe thompu chagido okay dawa dinala on dende tungido ni on the intuition kala kirangi follow cheda kirangi relationship pe yakpo suetu ga tungido ani kirangi career kala ni de ama lots of thoughts la kirangi career kala pe samlo da mida korea jo ani samlo da minda career kala shukchibo korine kirangi action shita lin ma tuge dendi tongidura ngatia che tende che ti che career yerge ta che nga tende chi ti che idea mangbo ker ra so misi yakpo chik so che nga tende chi pe samlo mangbo khor ine action shita lin tuge mewa che ani nanglo ne kirang pe ta kali kandi feel chira down feel chira da nga samlo shibu yu da nga che to mindu samne so down feel chira da nya chile ka te ki dubki mindu samya do da so yi da yungi mindu samne pe down feel chira chiro o tende do shi tu da career kang la tende chewa tende do shi kirang down this career kirang zo mang che ji pe da ra feeling low to feel chi mendo samsam chi do career chola la so this kari ne chi deba masme deba makaya ena samlo horan negativity shuk che ta tende che lab ani takta drup matuk tende this chi ra depressed to ra this career chola tende tu tongi dura ta ine kiran so tawa tin ne ma ani this positivity career chola this positivity leka chesa lopchong chesa da lopchong ine nga shu changto umindu samay cho ta nga ta kam changko samge changto umindu nge tende ta dige changmal this positivity thongye gochu do ke dawa dine ma khali re da yalam sam pe positive chagri le mera kali kiran chola this positivity career chola this ya lopchong lopchong bai ne lopchong ya po che du ya do da ya leka chinge di zo ne leka khali ta positive chola shukchimbol do tu ya ta so leka khali tu ya do da ra business chinge ne khali to be on the so the career chola khari chi yo ne khali the positive side yang thongya go chu da ba da ke da back to back negativity kyang thong te yo ina ra yana negativity kyang tan leka chik ma du ni ma du ben kyang chen da khali positive ra thongya go chu do ke da wa ni ma ani ke chi main theme of the month karili dulana ra main theme de karili dulana kiran so okay emotional shukchi bu chegdura okay relationship ki emotional shuk chimbu dura kinan zo be confusion doing da ma caps rish changma okay chokchi ne kinan zo relationship chola pe di dura kalawre
relationship chol option mang po do chi den de che do nga relationship di yar ge ta che de pe option mang po do chi thong du ra kiran chol pe option mang po che relationship chol ra pe option ga dia du ta ine relationship na la da su ya ne su du ga ne ta to po mo ine so la pe to po mo mang po chi tu ge jo an dina ne su ne nge to po mo ya ga same thing ne nga la che wa chi ya po chi same thing ne nga la sam lo ya po chi positive tang ye ina su yang nga la negativity tang ye ina nga la thak to sang ye da 지금 마가와 친이 있어서 다 치론 참도 고치네 나는 작도 사댕이 텐데 요라 다 오는데 그런 relationship this confusion 띵기더라 다와들 this confusion 띵기더라 이니 그냥 simply 고민도 okay relationship this confusion 띵디 그냥 리기와 이나 다와들라 상마 차야 베라 그냥 상마 통도야 가리 통도들라 okay 수 positive 리도 수 예체도라 삼로 약포케니 디도 다 수이 니치로 삼로 도와 케닝 알라 뉴케 시가네 니 담라 티기두라 다 소소라 서라운딩스 요라 수 포지티브 두 수 네게티브 두 상마 케랑기 뱅항 상에 니바체니 주투야죠 소소소소 베 약부 주투야 오데 relationship 강라 케랑기라 베 주투야 치단 엔케랑 베 carefree 데야 다와디나라 케랑기 강뚝도 나와 깁깁고 양양테야 오데 르팅기두라 케랑기 카리어 초마티스 네게티비티 요 아이네 다 갈리갈리 포지티브 차도도 케랑기 강뚝도 치단데라 엔디 인사르 Okay, the relationship kang la shuk chimbo di tungi dura. Some relationship kang la shuk chimbo tungi du. Okay. Relationship la kaje chigi chido be lose che simba ki umi chae du. An kaje chigi chido ni confusion du ra. Ta kang tar dawa dila tis chik relationship chola kiran tis. Okay, the positive card relationship chola rang lesa ra. Pe satisfaction relationship la satisfaction ledu in kerang chirta ne kerang khandi chag dula na pe emotionally balanced ra relationship chola kerang gi kakams tu tango do kakams tango mindu sula kakams tu tango do sula kakams tango mindu la jo so importance te sa di kerang gi pe yakpu dam to ge jo relationship na la o thende tu ngi do okay an kerang confusion kariyo ai ne changma clarity kerang la relationship chola clear shuk chimbo chag dura clarity shuk chimbo ra ge do okay kerang gi relationship chola ti Cindy comment ta yora dang surrounding pe to mo mangbo enti yo ai na su ya ga su do ai su kaams ngala positivity ki ta nga zo la to dis khapo cha da ta de kap su kena ta wa dina la ina kena pe sang ma su tu ge so isam no gor tang ne gor o energy gor ha go to cha o di mi di energy do le ja di mo energy pe apu ki sha ni cholo mo ne same thing ne ti du la so gor ha go to cha o de do tu dura emotionally ni kena pe matured che tu dura kena la Chirdan me travela pe playful dia pe nawa kip dia go yang de pe playful dia ra ini nanglo ni emotionally pe mature chaya o de tu gidra pe matured kandi cheo mar kandi chigora thak chebo do pe yakpo chaya jime on thende tu gido okay emotional ka like chirtan relationship ka na shukchimbo tawa di kerang gi chido relationship pe yakpo su tu ga ka na shukchimbo li do relationship kerang gi hang sang ya kerang gi satisfaction li do okay relationship hang sa ya dewa relationship la do dewa la do so phama bijini ni to to mo kyo ki me ta sang Tara so usually do some shooting is so importance to go. They get some can get dewa na little okay. Only like your relationship la do. Okay, ra. Ani dicenta blessings. Blessings, okay. Blessings communication gala pe ako chaya tungi dura chikta. Ani kiran zol ideas sawa and raya ideas sawa ya. Pochik ragu da the idea the kerangi chik sim dara kerangi career hang saya boost chag dara career gang hang saya boost cha idea ya pochik ragu the idea the kerangi sim to opportunity the sim to watch go do la share okay opportunity kerangi sim to watch go don kera hang saya ya pochik do the blessings redara blessings niwa khari dula na kerangi rape authority kerangi taking action kerangi kare lawa ne migi nyenyi ra migi kerang la follow chia kerangi kare lawa ne agree chia kerangi this chick powerful cha ya o the blessings lead the kerang namgin migi kerang la shibu importance shibu serious team ya na tawa dila kerang la pay importance te ya onne redo hang saya kerangi lagyo de la point du la cho o tende kare la ne ta kerangi group nal chick shidu sangma gi kerang la agree chia nye ya kerang kare lawa ne pay point yapul la tu ya ra communication gal hang saya pocha anchi dan kerang la ideas sawachi lead ra blessings ani umundi kerangi sim dara hang sai kerangi life boost career kang la boost chai ra pe hang sai ya puchai idea ni career kang shuk chimbo tu do ya the idea the relationship kang la in sir ka chi chi do okay so gala importance ti yo ndi chola jar dara
Ani blessings in the blessings day ideas saw chiragori ideas saw the kashi career yapusere kashi chikichidu kalore relationship yapusera tewa yapusere the ingre the so gala importance tigi or the so liari la shera ani kirangi the animal guidance karili electric owl spirit okay the cousin my list okay ani you are the karili porcupine spirit tanying timodan animals yin timo really porcupine spirit time for beginner mind okay the kirangi the idea sawa chili the dilal kirangi simga chik to do kirangi mind kandike wala na beginner mind ra kirala chita ni da career kang kirala opportunity yapuchi danda jodi du the opportunity yapuchi danda jodi du kokap sambochi kirala ra di du financial yapusu gira de kan dandu kirala blessings yang dirang li dra di any time for the beginner mind ra da goni sawa chi go so ya okay goni sawa nga te chi chi da misina nga ta kashi chi chi de insire misina danda ba donga dil tende lega chinyung me di nge chi pat sawa a to A B C ni da gozu ni jangher la cho adile ka de o den de yisi ra da kiran ge feel shibachi la change wa da ko ne changu ra o den ke jashi beginner mind sha la cho idea chili da so kokap sawa chili da dila beginner mind to sha la ne on the guidance lead okay kiran ge chi do career kan la shukchi buka jen currently kiran ge career teaching down to me to da ra and the electrical spirit ge bring your ideas to life okay de daga hang saira da karan dikat dila confirmation list da the blessings kiran la ideas sawa chili do ani kiran la da the current energy kiran ge kandidu financial da career da social life well being ya poso echi do ideas sawa chi kokap sawa chi kiran gozu ya do idea do yana gozu tsas tende ingirra ta yang mangche ji gozu koram me ini the idea tende chi ye something ichi yora dinzu ichi do bring your ideas to life so okay be practical like your ta di kapsura idea di dela nyar mate idea di le ta life sawa chikte mise sawa chikte like your the means the idea di gozu like your okay gozu start your idea okay be active and be productive being active and take action towards your new ideas. Now, on the your new idea, on the guidance, hang sign rape, tumbo card, and guidance, tended tumbo leader. Yapodo hang sign do and share and can answer the message query. Tata rayu periwayu, so la message query. Tata rayu periwayu, and ye can align and I'm giving you the Lakatak channel, subscribe la shoe de reason, dithering at this shinitos raya. On the Karela energy exchange ra tero volt la energy exchange is very important to connect each other ra kirangi che the positive reading che ni positivity chi lu ni reading chi gyoren kirangi tsunga la positivity lu ko ge chimbore kan dislikes share subscribe comment kari kiran che tab de oyo ne on the chere on the chilling pache sujen energy di ngazuka laure connection yakpo chatu re kazu connection yakpo chatu wa ine takam skin reading di kenala resonate shukche je tu ya clarity shukche ra tu ya blessings senso yaga receive che tu ya o de tungyura guidance tenzo ne kenala pe yakpo ra tu ya o ne tungyura ani kangtum tu kita resonate shukchimbu che tu ya ki shigure ti ni on takam shungi to sadri ani kalaure that's it near the cheyong Tastele palo to kirangi lo tapa and banning into the kirangi chido dawa di October gira. Chindacho October di canican to go to call a detailed reading in a shade in the relation into some seal shade. Can I get you the health, relationship, career, and kirangi man team, and can I get you the blessings and guidance? The sangma tuera, the tampo tampo can I get current energy chera. And the teaching upcoming energy chera. And can I get you to health, relationship, and career, and the main theme of the month, and the blessings. Okay, bottom of the deck. Communication kira keja shudu keja she solve chudu keja chikshi goya sula ine kare ine chingiri la simla nyar de machine de wa na ani solve ke chayas mindu di keja chi kra she goya de ich tungidura keja de kasana she goya de do chi tungidu okay ani kira ngi do guidance
Ani kirangi current energy. Okay, King of Cups, satisfaction, emotionally balanced, taking action. Ra, yapu tongu du kiran so gira pe emotionally tanda this balanced to and chik mati wato da and ke tongu mindu ra ani kang to pe balance so simba tak pok ra pe balance kang la de si kya bon de tongu du ani taking action kari che wato ne yang action chuk chimbo lin to ya tende tongu du ra mixing relationship chola kirangi kang to pe yapu so ya ente ra na energy on de tongu du relationship so so pama pinching nya to poto pugu pupu mo ra da so on de chi do chik relationship yakpo 강톱톱 수유토야 오네 내도 시팅이더라 약보 수유토 아니 핸들 빼 약보 제토야 도 시팅이더라 아니 그냥 야 upcoming energy the energy the leader 그냥 저 upcoming energy 가 leader라 you are very matured and balanced in your emotion with your emotional with your family members with your relationships upcoming energy the rich leader di kare tungu dulana kena la pe energy you have lots of knowledge ra kena pe knowledge gain shuk chimbo je sawa tungu du kale shuk chimbo kya sawa tungu du tanda ba pe kale kya wa tungu du ra ta ine tandu yang kale kya gi lan sem shuk popa on de do tungu du ra sem shuk chimbo kya popa shuk chimbo kya o de tungu du kena ge lead chigi leader chigi on de ingir ra taking action lingi de resha ani okay, tanduenga give up chimi, tanduenga kali kegi leto, the day energy leader. Papa tumbo chindia on the day health kalani de balanced diet. Rakinagi pe diet yapolin to get balanced diet, tawadinala rape balance. The caloric health kala pe balance chuk chimbu kele tungi do the kirangi balanced diet very important ra mental emotional physical karitola in kirangi pe balance chuk chimbu ke to ya mixing mental then de imba ina ya pe balance positive negative thoughts kala pe balance kelia ra emotionally bad negative positive balance kala shaya physical health kala imba ina kirangi junk food consume shuk chimbo chigyo ana tinzo tis nyungre tangya da ani balanced diet lagira da so kuya de ya linya mo kuya de ma pang ya won de pe positive na diet kana kirangi pe tak chi yak pu chi tu do okay pe tak hang sa yak pu chi tu ge balanced diet ani kirangi tis treating gala tis tanda ba do kanyi do tingi yimba ina yang kirangi dawa dila kirangi hang sang ge balance yak pu chi ra kari gi ngala nyugi du 참마 소소소 하고니 소소소가 빵니 약부수해져 온데리도 다 민주림바도 다 암지다 데레트 먹고지 소소소소이 탁춘이 소소소 하고 제 소소소이 빵야 안 소소소이 헬드게 제도 약부수야 오 텐디둥기도라 소소소소이 탁주야라 배 밸런스 다이로 온데리둥기도 ani kiran ki relationship la ina ni kiran so single in de zola opportunity the relationship sawa and offer and lead ra ani kiran so already relationship na la union de da so kyo ga ki mesa san de na union ina ni yang sawa chi da pugo and chungya to da yang sawa chi ra da yang changsa ge idea le to da khare ne sawa chi relationship chola ra da ngara ni initiate sawa chi che go la jo da ngani relationship ti yakpo de chi du da ngani da da la chi you're the activity and the lingola to the trip and the lingola to the sawa chick relationship chola su and the yungudura ani kenagi pama bijingi ni do to mo samang the chitani dawa di relationship be positive to okay ge to nyokta and ge tongi mi do okay be yapudu relationship career kang la tet kat career kang la tanta pa do kirangi chik yora da di chega do ne madum ni chega do ne madum sum chega do madum shigu so be de ba shuk chimbo yoge de ge madu ba chang chunggi yo inarda 마두바 경계 중요한 다와 딜라다 키랑이 마두 대지 여러 어디에 소드에 둥기도 오케이 소드 삼샤야다 키랑기 다 파이널리 키랑기 카르믹 사이클 레이라 소와 삼샤야다 단다바도 키랑기 레직 사샤네 레디기 체니 키랑 카레 제가 전에 람도 마육 마두비야 직 소소이 되바 숙침보 요교 레가 되게 퀸이 마두비야 되는 중요하이나 다와 딜라 키랑기 다 원디 레디 삼샤야 조야 오케이 karmic cycle is ending in this month for your career okay o den de do chitungi do yapudu andi cheni shine da kale positivity 통야 고초야 시라 딱 오늘 소소이다 가리 두바 유교데 칼리 가리 두비야 고초야 라 오데네 퉁기도 다와딜라 다와디기 키랑이 치도 멘팀 오케이 relationship 키랑라 partnership 야 항상 리드 partnership 뭐네 같이 싱글이 니데 조이치도 partnership 다와디나 리기도 다오네 고급상 뭐 약부지 리드라
on the positivity do higher self nyam the yana khashi so kora change hai sho tanda yi nga chi yora ta on the mind ba che nga higher self ta ti chi yaga cha the positivity kang la shuk chimbu do the self love shuk chimbu che do the yakpu so e me so yakpu so e de yana la tende mi yakpu yu ni chi tu ya gi soul mate tende ra partnership yakpu chi la tu ya de tungi do ra yana gi chi do kare tungi do la na yan kiran zo ta relationship tanda already yu this madik macham took this and do chungyo aina pe positive de tagaran kiran zo tanda macham took chik tuk ba tuk jing nyokta do the financial gi kangi gi chene gi relationship la ti chik nyokta do le de sho yana pha chu ta this selfish shuk chimbo thabe do the pha chu samshi nyung sha do the respect nyung sha de yora the relationship la 되게 상마 치두라 되게 상마 kiran zo yu problem khari chi do do 되게 상마 le ma den togya ani khari chi re pha chu self the path understanding mutual understanding self respect yang shuk chimbo shaya pajola understanding the respect shuk chimbo shaya ra so partner la respect the understanding shuk chimbo shaya 어디에 다와 딜라 relationship 항상 그런 속에 집단내라 카리도 오지 그런 속에 다 뒤미도 망체지 지도 relationship랑 레더라 relationship라 간이 테데니 데졸라 아이디어 사와치라 라기도 오케이 안데 단다 그런게 단다랑이 그래 커리어 톨라 디카레 직 마티고 마주바 망부 직 중이 중대지 단다보다 failure 그런 게 숙심부 통유나 다 그런 게 finally the deep 다와 딜라 그런 게다 텐데 직 마주바 중대저라 소소로 마티고도 중대게 상마 삼샤야 땡기도라네 시사 원디 랑데 confirmation 건데 다가랑 리스라 다원에 다와 디니 마키라라 단다보다 가리직 둡네다 삼샤야 강톱톱게 그런 게 네 같이 이둘라는 디식 흘르디야 소소라 땅아 두기민다 삼 네게티비티 슉침보 마케니 강톱톱 심발 흘르큐 포지티브 강라샤야 아니 그런 게 relationship 딘즈네 약포스야 파조 삼시 슉침보 수이도야 positivity 소소 라이브라 슉침보 켈리도 소소 relationship 나래 positivity 슉침보 켈리도야 아니 다이디네 소소 이페 balance 수이도야 강톱톱 그런 게 약포체도디 갈레갈레 career 기타 두고치 요라다 마디게 도치 소소 미스나 어디게 갈레갈레 조드야라 소소 같이 positive 되와네 negative 되게 갈래갈래 조조라 온데 시두라 오케이 negativity 도셔 조조 온데 시다 아니 약부도 오케이 아니 계란기 치도 blessings la karili do okay victory finally kerangi rada relationship na la imba ine mix di career na shuk chimbo chera danda bado career la career chik dubgi me wa ine da kerangi kari kali gya wa ine career dila dub tu ya kerangi career chokla kari kali gya ne kerangi dub tu ya tingi du dara lop tu ina lop chong yak po che tu ya ra lop chong khala kari tu chi kerangi kali gya wa ine dila papi keran la dibu recognition lagi da wonde raya sozo la awards inde raya kari ine ta sozo name fame money raya sozo ra ta kari career thola kali chike yo wonde 상마 소소라 락 토기야 라 카리 돈달라 kenan kal게 요데 상마 둡 토기야 finally kenan la dilligidura di kenan la big blessings reta di kenan gi blessings gi form la ligi already di kenan gi karri tochi chado ne maduba mindula che okay en kenan gi de niwa de karri de kenan gi passion kenan gi finally kenan ta karri che go inga lai misena karri che go shida this confusion shuk che boyo ina kenan gi live la passion nia tawadila di blessings reta kenan gi passion nia passion di gi kenan financial pay yakpo chato ya gi blessings okay on the daily do can I chidura any animal guidance ka lead de okay animal guidance thingy lead rachik the squirrel spirit fish rachik koi fish spirit okay koi fish the dagi lisra spirit okay koi fish there is always enough okay and kirangi the koi fish spirit ki correct message ke ligi urla na kirangi the passion and the chunjun kirana passion and yo ine kirangi gotsuk show la jo gachila na 지마페 약부착 투구레라 단다 potential 그런게 싫어 동기매와네 단다 교기 춘춘 쪽이 동기와네 지마케랑게 빼 약부착 투구레라죠 그런라 항상 지마 약부착이래 디디 단다네 고축쇼 제쇼 내가 가리 직 고축고 삼디기요는 고축쇼 제쇼 victory 요리 그런 약부착이래라네 온디 메시지 킬리도 가이던스 온디 리도다 아니 squirrel spirit 게 believe in yourself 아마데 단다바도 계란기 카리에도 카리직 페일리어도 숙침부 카리 마디와 숙침부 통요와 이네다 계란기 단단히 마 계란기 싸와지다 가지지 제도니 relationship 싸와 고추게래다 relationship 싸와지 고추와이네 약법에 착톡 리스 커리어 강라 계란조 내가 싸와지 passion 싸와지 데리 고추와이네 pay victory pay 약법 착톡 리스 니 원디 차야라 believe in yourself 담보 소소소소라 이체디 샤스
ra kirangi garichik sawa gochugi tara gari sawa gochuga tugyo ai nere ta career kangla yin sigiri business kangla lobto wena lobchong ta relationship sawa inde ta gari ne kirangi sawa chik chega tugyo katyo ne kirangi dupki mindu samba ina tangsho so de ichi shas o dupki race this time hegi mandawa yungi race this time I'm going to succeed in this slash or this time ngala yak pe chungiri ngala victory card liore ranye kari chawane nga yak puchagri la ni victory card de timbala sha ani kala ore believe in yourself nye kari chagato ne nga tupkiri yak puchagri relationship ne pe yak puture le ka do ne pe yak puchiture o de yora the positive believe in yourself ani mind is positive shaira ani kirangi intuition power this ichi ya onde de tungidura okay ani kiranzo kichido reading takam sira ani so logo message te be ingje mo chinera yu perwa yela ni shuera ani kalaure ani energy exchange is very important in this state of world and the kirangi energy exchange yore energy nyege energy put yore kirangi chido energy lug ni reading chi yore kirangi suyang ala energy yapulu gore kandis lugore positive energy ra like share comment subscribe ta degi kirangi kari che de ba yone kare tapte wo ne onde ke cherra onde je su energy lugore nganzo ge energy paso exchange chagri ra energy flow delete wo na ngi reading sangma kirang la resonate yaga je to ga ra kirang la positivity blessings guidance tinzo kirang la yaga la to ga onde ra ta onde de ki kebar suris ra tindu ni kirang la onde de so ge su positive energy de lugo ge chimbre la ne onde shungi do so ani nyindung de sikbala tu che nang nyur de che yong